Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-salam jama'a kulu matarango matga me arawan nya fo senare no Umar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah yiwan hon kunu video rada ni gandalla lala ika im tabana sa arawan wasapora matkantin dindi video kan gite min tugu matkantin gite kan dakin woni statio ma akul marganta complete kamantin ma petit seconde waran zoranza ika be kon wasapora seconde waran zoranza hinna ginam borom video dakin woni statio ma to inshallah kunda ni gandalla lala kuni ka im tabana sa matkantin video hadda gite mintu guda man mintu matkanti nigite kan kuddan wana whatsapp statium amma wona bore kan go goida whatsapp gb ngai no gudu da mona goida inshallah kama tin ku kan da yin free wana vidara hal bayi free wana vidara don kun tin wan channel wala kan san tan dimanna ni sa abone num gonne haren won kam war hani gidi hantum tire kan ga hantum abone ma nani se dinna ni se nigidi opales fo fatbe no opales nan dinna ni message to wannan ta ba kul kan tin video tajda ki wan channel ban kan ci Zarma Tech TV igi video igi mesa samne se kana in video daki wana shena bon inshallah kama tin ko kanda in free wana video in waranga alforma am bide partage aram sunyimo wat kul kan tin anu video ngun kuban aram kam nyod nani se arawon kam nyod nani ngono ta video kay go kan go kanar se wodi mono gina yimom ko fis kanda se video telefon kangara no bere kangi wona nyak fo Senegal sene boram famde ngone portable tin inshallah kama tin ko kanda in free wana whatsapp jebara ke tabana se mat kan tin aranga teka negi tabana se matkanche negi tekin wana video kan te so mintu guda kin wan whatsapp statio bon inshallah aram bore kan go goida whatsapp gb okay matano negi te so im free wana whatsapp porati zan tok fun wana whatsapp porati so num kaneo ben tom biz hinzo kan go gadi neo yatine num kara yatine num fura num nana bon zan tok nana ba ferin sa tin so num kaneo na kagdan se gb setting num kanum fura yatine matkanche no din fura da dok furara tin manga na ka ko nim kana kadan se home screen ngine neo nim furara ya tin matkan tin wodi zan dok furara matana cham ni sa tin ne bodde son borbon de son kango neo olim ne bodde son kango neo na kagadan se stati nim kanum furara tin zan dok furara tin son matano ligite nigi chandi ka ganda nim chandi ka ganda mosmoso kanum ka neo na kanigdi 5 ogo na kayda se 5 minutes starting so kanum ka ngine neo na kayda se 5 minutes na kayda se 5 minutes starting amma nim kay ka hantumo chokdi won condition matkan tin wona vida kan ngate mintu go matkan tin agate goida sintinade ine wona put 5 minutes video instead of the 30 seconds as a station. Not only GB WhatsApp user can see the full station, other user will see 30 seconds only. So matkantini wochi ine borekan go goida WhatsApp GB nge hinno hinkidi video kan dake mintu goba amma be kulkan go goida e WhatsApp irfo kamanti GB no boras dia kanda soban waran hinno boragida amma be kulkan go goida GB WhatsApp boragida mintu go akul marnyata inshallah so batano nigite num gunne hara nigdi butangi fogo ne hara nigdi butangi fogo ne o nigdi ne hara ago guyante so butangi zonno nikak tunanda zanto kan tunan hinne yatina abanna nikon won statio won video kul kan gite mintu gu hada man ba mintu gu kun nigni kan dakin won WhatsApp statio mo so mi bandim ko ke esaran se inshallah min suru okay mashallah so kai won statio bon yatini bayam dak stati kangete mintugu aram min suru sorry okay mashallah video phone so yima daka boram dikan video ne wa stoba mintugu mint tachina mi ala ta yimdi amma chabanze angidi ne wan chabaran se full ka akul marganta gina koy daran gunneo daran gunne warang di statio minti malika gite aram gunne arang di kan minti guna gite amma da bandaga na ang di kan minti second waran hinna gite ang di tinamo minde mega zongun do tachina gite so din ba ma sam hin din ko ke set woni tono ni kun ni din ka ni statio da ka kula kollor man matano gite yim kayima envoyer yatine zaito kana envoyer yatine arang di ag sintin ko konte ngene bogo aram di ngene wone last one ono
sorry. So matkan tinara ngo gidi so ye wona connection no gon problem kena ngse na ze ama ngo gidi ka wo konte sorry I come bakaraga ko iwon connection bono gon problem kena kalam hin so de ara ngo gidi asintin konte to inshallah matkan tini gante de na man to kali sababi dam kuba kena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh